دما ما دکلراسیون خو گر رای گشتی و پروکیر ما دکلراسیون خو ده اوا زلال اینا زمان ام پشکریه دنه بانگوازی برز اوجلان یا 27 سباته برز اوجلان دما بانگوازی خو کر هنج تزانن کو چوا بناو کر بانگوازی خو گو بانگوازی جواکا دموکراتیک و آشتی او حیا جواک یک دموکراتیک ام نکارن اوا بکن مخابن ام آشتیه که برومت شی آشتیه که ماینده جی نکارن پک بینن جبر ویه که یا راستی جی گره مروه بین زمان اری سر دیروکا کردان دا پر سرهلدان درکتن هوله یا هری داوی سرهلدانا 29 ام دبیجن یا پیشنگی و برز او جالان کری اوه 28 سرهلدان شکل که دست دولت هوا هات ونداکرن و پیشنگی وان سرهلدانان مخابن هاتن دارواکرن ایرو ام بری خودانه 52 سالان حیا ایرو یعنی راستی جی حرکته که پر باندور درکته هولی ایرو اگر ام تکاربن بحثا کردان بکن بحثا مافی کردان بکن راستی جی او 52 سالان ام نکارن پشگوه بکن یعنی حوجه ام به اشکره بین زمان ل مخابن تشتكي وهاجي هي مثلا بريزو جلان صلاة 1993 جي تشتي ايرو دبيجي دي ساين تشدقوت يعني وكي او برسكريك اويا كي ديمقراطيك بيچاره سركرن حوجه کو یاسای yani yasaya çağı bejin demokratik derken hole او قاصال سردا درباز ویه هجی برز اوجالان دیسا 27 اثبات دما بانگوازی کرد aynı تش اینانده زمان yani ایروشونده حوجه کو او پرسکرک سر مواسه بینی قاش کرن و بن سیوانا پارلمانتویا da edi jiboya çareseri ek pek be jibero ek em jivak inisiyatifa yekitiya demokratik işte 27 Sıbat bangevaziya brez ocalan rasti tine atmosfere ki erini sergeli kurd ne derkette holi yani jibo Türkiye jibo her çar parça Kurdistan'ı u jibo roşilata navin u cihane erini ek derket önce tızanım kuva nezik şopan az boarım nezik ya dusat çapemeniye cuda ev roje ve derece girdi bin yani dişteki pır bandor bi pişte ve mekariku em gel parça di zedetir hevditine pek binin yani brez ocalanda mı bahsa پرسکرکا گلی کرد چاوا به چاره سرکرم بحثایت که تنه سری خو هندک دشتان نابجی یعنی تخازو کو گل فکری گل چیه او دمجی هندی او بانگوازی نه هاتا کرن گل پارچه دیجی hani خواست کو هودیتنان پک بینه پیشنگی پارچه دی سر پرسکرکا کرد چت فکرن پیشنیاری وانچنه داخازه وانچنه اواجی نو چاو بجم ناو پارچان دا نزدیک بونه که خورتر درینه هوله جبرو که جبو خبات مج اصلا اتمسفره که ارینی دریننده هوله سا ما کاری که تایبه سر خبات یکیتی جنین کرد و کردستانه ما کاری هم خبات خو و لستر و بستر و چاو بجم رخصتم بوینه که هشمندی آجنه پیشنگی آجنه باشتر درینه هوله سروجی atmosfere ki erini derinan jiberuye ki az dubare disa bejim em pişkiriye dene bangevaziya brez ocalan ya 27 Sıbat'e yani İroşunda havcaya ku pırskireka kurd sermase beni kaş giren yani aslında insanın pırskirek çiye de Rıyo rebaze ve pırskirek çavate hole derkevan serve gere edi demilde az gaven berçav ben avetin em tkazın veji binin zaman rastici aliye ki pır gave diroki havetine aliye ki hej pevajoye ki pır giran heye ere belki gave küçük den avetin lebele dıştaki pır giran gave pır giran yani pevajo pır giran demeşe havcaya ku demildez devleta Türkiye ji berpirsyariya xwe bînece guh bide bangevaziya 27 Sıbatê gore çaw PKK gav havetiye ew jê gore ve gavê xwe yê berçav bavê citin û ew pirskirek avayekî aştiyane û avayekî demokratik bê çareserkirin. Ma êrî ser Rojavayê Kurdistanê pêk hat gel aslında peyamek ji da partiye siyasî hemiye gel got peşiya yekitiye ya digirin partiye siyasine. Jiber ku rastî jî ew gelê ewan rojan ketî kolanan negu ewa partiya DBP'ye ewa deme ewa an KKP'ye an PİA'ya an PDK'ye yani ew cudabî ne derinan de hole tine ser berjevendiya gelê Kurd û gelê Kurdistanê derkete kolanan
او سلوگانا یکی گل کرد یکی او سلوگان درینان ده هوله روجاوا روچلات کردستان یک ولات سلوگان درینان ده هوله یعنی او همه جبو siyaset de aslında peyam mazının berpirsiyariye ki mazın jidan te peşya siyasete çünkü gel yekitiye da peşya siyasete gavde veci u beşte siyasete ku em amade ne lebele havciye siyaset jina xada partiye siyasi jina xada yekitiye ava bikin ama em ve şekli bimeşinin. Mesela ben Sivana inisiyatifa yekitiye demokratik da jindek partiye siyasi hene muhabin hindek partiye siyasi tunun. Yani gel wan hevditine meji berdevam tken am tıxazın ku yani her partiye siyasi ya hişmendiye xwe bila danı ciheke her hişmendi xebatê xwe bin Sîvana partiya xwe de cuda timeşîne lebelê bin Sîvana inisiyatifa yekitiya demokratik xêzê me yê sor bila mafê gelê Kurd bin xêzê me yê sor bila berjewandiya gelê Kurd bi xêzê me yê sor bila berjewandiya gelê Kurdistanê bi xêzê me yê sor bila nasnama gelê Kurd û Kurdistanê bi bila zimanê gelê Kurd û Kurdistanê bi û ser wê wan esasan em dixwazin ku partiye siyasî jî bên wê derê em bi hev re vê meşe bi hev re bimeşînin yani em dixwazin ku em nabêjin bila bin bandora yek siyasetê de bin bandora yek birdoziyê de bimeşe em dixwazin ku herkes fark û cudabîna xwe wê derê be lebelê xêzê wan yê sor bila ser mafê gelê Kurd bi ser berjewendiya gelê Kurd bi û vê şeklê em rêyekê bimeşin yani em bi hev re bifikirin em bi hev re biaxivin em bi hev re bimeşin. Heyetê me yê hevhatinê hene me du komisyonên avendî ava kirin yek li Wanê me ava kir ji bo herêma Serhedê yek jî li Amedê ji bo herêma Amedê û Botanê vê alî rastî jî yani pir bûyer herû diqewimin yani gel çavbêjim civak na civakê da yani puçbûnekê mezin heye sedemê wê pir zêdenin yani hinde sala maf hatiye bin pêkirin aliyê aborî da pirsgirêk hene aliyê ehlaqî da pirsgirêk hene aliyê polîtîk da pirsgirêk hene ew hemû dematên cem hev nav gel da aliyê derûnî wê jî hindek pirsgirêk derkewne holê lê mixabin yani hewceyek ku ew hêrsê em ji bo yani çi biye sedemê wê hewceya ew hêrs ji bo wê alî biçin mixabin em naxwe da dîsa hew parçe dikin hew tişkînin hew dikujin û vê şeklê dimeşînin yani ew jî pirsgirêkekê mezin e û taybet li Bakurê Kurdistanê hindî ti çi ew zêde jî dibitin ya ser wê esasê hewceyê ku mirov ewlê yani rêxistinbûyînekê mezin derîn te holê ji bo civaka demokratîk wekî bê avakirin rastî jî qeremetra herî piçûk da heyaya te wahî Bakurê Kurdistanê gere rêxistinbûyînekê mezin derkevte holê ser wê esasê ew xebat bêrmeşandin em cî wek inisiyatifa yekîtiya demokratîk vê awayê de ji xwe berpirsiyar digirin û xebatê me hene yani taybet em bêjin ew qas em çûn me ew qas aşitî pêk anî yek û yek em nikarin bêjin lêbelê ew xebatê me hê jî berdewam dikin îroşîn de jî hûn zanin yani em saleke hê sala me jî temam nebiye me xwe avakiriye hindî diçe em bi hev re yani gelê xwe bi hev re em dixwazin wê xebatê jî xurttir bikin ya herî davî civînê me li Bakurê Kurdistanê du bajarê me cuda me her derê civînê xwe pêk anî em çin li metropolan jî civînê xwe pêk dînin li Mêrsînê li hejdehê me hê li İzmîrê dîsa hevdehê me haw pêşiya me li Edenê em ê gelê xwe bên cem hew li Stenbol em gel hatin cem hew yani em dixwazin ku inisiyatifa yekîtiya demokratîk bibihêvî ji bo yekîtiyê bibihêvî ji ber wê yekî xebatê me bên haber didomin 26 vê mehê 26 avrêlê Nîsanê li Amedê em ê dîsa konferansekê jî pêk bînin yani gelê Kurdê Bakurê Kurdistanê yekîtiyê nîqaş dikin pêşiya wê jî me hindek konferans çêkirbîn yani hem li bazî de ser giringiya yekîtiya gelê Kurd me konferansek li Darxisbî dîsa li Mêrdînê ser giringiya yekîtiya gel û baweriyên Kurdistanê me konferansek pêk anî dîsa herî davî 26 mehê li Amedê em ê konferansekê pêk bînin yani em dixwazin ku kî derê Kurdek hebe kî derê Kurdistan niyek hebitin
ام گل نقاش بکن او حزب دمه هری داوی yani اوقات ام لباکور کردستان او گل کرد ترکیه دمشینن راستی جی باندور دتا سر بشک دیجی دتا سر پارچه دیجی نها هر دور جیهانی از بارم کرد هنه کرد جین ام تخازن کو کرد سالا صد سالا 21 دا ادی نشانه خودان orte اوقاس بردل هاتون داین اوقاس برخوادانه که مازون در کته هوله برخوادانه گلی کرد و یه گلی کردستانی پیشنگی جنین کرد و جنین کردستانی در کتی هوله و جبو همه جهان بی مینای ام تخازن کو 100 سال پیشی اما به 100 سال گلی کرد و کردستانی ام تخازن کو ادی مافی گلی کرد نیبن پیکرن مافی گلی کردستانی تواهی گلان نیبن پیکرن ام تخازن کو مافی گلی کرد به میسوگر کرن زمان گلی کرد به ناسکرن و به زمان فرمی و زمان پروردهیه yani کرد و کرداسی ام تخازن کو ادی سر نتویا دموکراتیک جیانک به آوا کرن و جیانک به مشاندن her parça taybetmendi ve cudaya parça ki federatif heye federalizm heye parça ki diştekti heye ve ki Bakure Kurdistan'ı em bejin em txazın ser ve axir nasnama xava jiyana xaber devam biken yani her taybetmendi awan hemyan binin cevm hev lebele xalamaya sereket semla mafi geli Kurd mafi geli Kurdistan'ı bitir